kapobre, welcome back on my YouTube channel. This is me, the Organic Peace. So mga kapobre, ano yan kami galakaw. Kay gikan mi dito na nga sa restaurants na Skewers. Hi! This is Grace. And Tit, and Vanessa, Agoy, and Vanessa. We are here in outside in Hamdan Outside of the Street. country. English to English. Tibon, i-send sa ang videos ako, abi kay ako itan airdrop lang dali. Naglakaw mi mga kapubri. Tapos, Oy, 11 sakyan yun sa kabila. ay layo mo. 11. Ay asa mo agi ng 11 diri? Tit diri. Ay uday. Huwag ka na magbastard ba ni wala na yung ticket room. Wala Sabado, wala chicken. Asang 11? Kung madakpon si Vanessa di tangbong. So mga kapobre, ni ami diri sa Hamdan Street. Ikan mi dito exercise. Asang 11? Ay kay kudo. Asang 11? Mani akong anak si Grace nya. Si Grace og si Vanessa. Kanan-aw sa mudre mga Tungoy mga Hi! I'm Grace! Ani. Gwapa kaayo ko, see? Kinsay nindot na mag-haircut. Kasi gwapa namong duha. Ako. Ako, bahala mo dira. So hi guys, naami karon sa Abu Dhabi of course. And naami sa look, Nami diri sa Abu Dhabi UAE. naami dire. Sana all. Di ko kita unsaon pagbak, but yeah. Uy, di na siya mo bakbak. Di lagi siya mo bak. Saan mo siya, Grace, para mabak? I don't know. So leave it as like that. So yeah. Nami diri karon. Nami diri mga kapubri kay birthday man ni Grace. Di ba ko birthday? Yes, it's my tomorrow is my birthday. Birthday ni Grace. Pila na ito. And I'm 23 years old. 24 na ba yun ang siyo? 23, I was born on March 21, 1998. 1998. So that's my sister. You know Vanessa, right? Ayaw Look, na. she's very sexy. What? So, Hoy, tignan ninyo ang greenhouse. See? Kita mo anang linya dira? Welcome back to my YouTube channel. Dagan kay naglinya. Dagan kay naglinya. Nangagimi sa kasagbutan. And maglakaw rami kay ikan man mi kaon our tummy kay full kay among tummy. Tambo kay siya na. Vanessa is so busy. So let's not disturb her. Mga kapubri, sila siksi. Ako na may wala na siksi. Haggard, most mo girl. Nato sa public. Ingon ana siya ang Abu Dhabi. Wala na may bayad karon. Ay pagara-gara di ay Kaya mag-taxi mo, kaya ako na mag-bus. bus na lang si mama pat ambil na yung doon. Nga naman. Ato nga yun. Let's go. Here. Naglalis mi kung magbus ba mi or magtaxi. Kaya kung magtaxi mi, here is that ang taxi is only for good 2 person if kung the normal taxi. So tulungan mi kabuok. So it's either akong mama ang dili makasakay. Right? So ayo man niya mahibilin siya. So amuhan yun ang taxi driver nga ato misa magtago lang ni. Nang labang ni sa pedestrian lane. It's my birthday, so guys, please do watch this vlog, okay? Like and subscribe. Watch this video, please, and don't forget to thumbs up. And that's Vanessa, that's my sister, you know her, right? Notification bell. See, there's a lot of people. You know. What's up, mga kapubri? Lahi na jimig now. Even though nagmask me, we do murag di may mag-igsoon. And akong mama murag di siya among inahan, right? So, Look at her. Look at us. And mauna siya ang bus. And do you know guys nga ang mga bus diri di sila magpataka og stop. They have like bus stop station
Like mga pila pa kami kanang ka like 5 minutes then bus stop, then 5 minutes then bus stop. Ingon ana ka mga disiplina mga tao diri. Yeah. Dako kay kog nang oily pa jud. That's Vanessa. Hi. Kilay is life na siya always. Look at my kilay and her kilay. She has the direction. I don't have the direction. Which direction? Yeah, we just saved this video because we want to. And tambukas ako mama oy. And can you hold this? Mama. Hold this vlog. Mask on. Mask on. Ako'y magkuan, Hoy, ako'y mag-taxi. Mask on. Kapoy na boy kay kugla. Kon, gikan bi ko trabaho. Hi mga kapabri. It's me, the organic face. Vanessa. Ala, basoy! Dura si Vanessa o si Grace. Look at Vanessa. Si Grace. Akong mga anak na mga bubi-bubi. Mga pilingon. Bahalag mga pubri. Basta hilason. Yes, yo. Depende na sa pagdala. Ay, bus! Di lang ako mga branded. It's not branded. Yeah. Okay? So, itong gamit ko is 250 pesos lang. Oh, di ba? By from Shein. Wait lang. Manakay na mag-taxi. Panakay na mo ko. Ako na lang mag-bus. Kamu na lang mag-taxi. Di ko siya pipigilan. Di ko siya pipigilan. Ako na lang mag-bus. Kamu mag-taxi. Nabali ng panahon. Imbis kaya sila mag-taxi. Sila mag-bus. Ako mag-taxi. Oy, nabi kay utar ako 20. Basi makalimtan mo ha. Makalimtan na niyo akong 20. Maura ba mo dahil? Makalimut-limut. Pero cheese na lang. Oh, nibayad kong cheese ha, cheese. Ayaw gata kung putol-putol kaya di na mabayad ang Hoy, gato nga. you know me. Wala ka po. Cheese. Ma, ang mabayad sa taxi si Tivan, okay? Kaya na siya utang na ako kanina, ako nibayad. Oo ba? Oo. Free na karon. Ikaw kay bayad ba kay? Puros naman lang ka Vanessa, ikay bayad. Siya pa bayra, siya lagi pa bayra. Iwasan mo po na ninyo. Kibaw mo ni Vanessa, permi ni scammer. Scam. Sa family, di dyan ninyo ma-blame, ay naa dyan isa ka scammer. Sa isa ka family na scammer permente. Sino yun? Vanessa. Ako ba yan? Hi mga kapobs. Naguwat. Magsakay na lang may taxi. Ay Grace, dapat si Vanessa yung palakton. Wala lagi siya. Di ko mula ko. Arti po ng Vanessa. No, thank you. So mga guys, hapit na. Manakay na may taxi day. Nya asa man ka Grace. Bye. Manakay na may taxi mo. Agay-agay bilat. Hi my friend. Gigi. Hi. Hi my friend. We're going to Al-Saab, please. Adab. Yep. Yes, please. So mga kapobri ni Miss Taxi, gidili na mo si Grace dito kay magbus man siya. Boss, Kay- kaya man pwede ang tulo sa taxi. Di man mi pwede nga mag-taxi ni tulo. Yeah. Magkuha mig dalawa ka taxi. Karon siya daw ay alangan man ako ang mag-bus, sila ang mag-taxi mo ay nabalis kalibutan. Be ako istorya, be ako mag-vlog. So wala na hapit ng oras. So mga kapobs, ania kami. Daghan na kay nigsuda kung kuan ba ni sa akong cellphone video, video ba. Bilib ka ni cellphone na taas kay siya ka ng kuan ba ni? Taas kay siya. So this is the view, night view. In unsa gani nga street mo? Hamdan. Ay nakita na ni nila eh. Di ni Hamdan. Electra. Hamdan gani. Thank you my friend.
It's Electra Street. So, nami driver din guwapo. Say hi, my friend. So our Welcome vlog. to my vlog. And you can see your face on your face in the YouTube channel. You can see your face on your face. How to say it again? English to my friend. So, oh, We have vlogs. Vlog We're in doing the vlogs. YouTube channel. You have YouTube channel? Yes. Mhm. So you say do that? hi. Speak your language. Or your, Salam. or you're Arabic No, I'm from Ethiopia. from Ethiopia. Yeah. Hi guys, he is from Ethiopia. He's a driver taxi. How is Taxi your driver. Driver taxi ka ngayon. What is your name, my friend? My name is Basufikad. Basukad? Yeah, Basufikad. Basufikat. Basukad. I am right? Yeah. Yeah. How long you been in Abu Dhabi? 3 years. 3 years? Very taas-taas na din ang panahon sa nakalimot ko sa pag-English eh. So, Yeah. so my friend, How's your experience here in Abu Dhabi? Experience? Yeah. Only Or How's your life how's here your in Abu life Dhabi? in Abu Dhabi or good or not good? very good. very True or good? false? True. Is it nice where here? you want, my friend? What you want? Love or money? Money. Money. Money? Yeah. Money daw yung gusto na. Ay, money daw yung gusto eh. Ako, it's me. I need money also. Money also. Money because money is life. Money is very important in your life, right? Yeah, very important money. Yes, very If important. you have money, you can have love. Is it right? Or Yeah, for right. me, both of them is good. I will not choose. Because if you choose love, then you can together have money or earn money. Yeah, Work my hard friend. for money. My friend, are you married? Anong birids, uy? Married in your country? Married. Yeah. How many you have kids? How many you kids? Ay, How my many friend, kids why you have? go this way, my friend? You know what? You At go. Zaviria? Yes. Yeah, this If very you go this important. street and the street is No, street. next signal right. Okay. Because I thought this side is very traffic. Too much people. Ay, Alphala. Too much We go to car. Alphala, right? Yeah, Alphala. because if you go there only one signal, here too much signal. Only this one also one signal. Yeah, only one signal. Airport road signal. Nandito kami, dumaan kami sa Madinat Sayed Gold Shopping Souk. Center. And the post office of the UAE Emirates Abu Dhabi Central Post Office. So mga kapobre, dili lami magdugay. Today mga kapobre is today is March 20. So pasalamat ko sa inyong perming supporter sa akong video nga gasuportar mo sa walay sawa. A big shout out Team Kurimao, Team Kapobre, Team Journey, and Team Happiness, Team Majesty. Big shout out all. Salamat sa tanan.